Free Tibet now! Free Tibet now! Sumju today think chuchu rejik ba the dun de diga America ke se nga khyu ki sane phemiche kena shumsab ki legu du mogyu kembe ki legu tan ta te ya tharin de ya ani America ki ke se nga khyu ki phedun kyap kyo wa khachi ne kya tamshe na te phedun la tungsem nyam ye ki na ba shukchi chhena song. What do we want it? Freedom! What do we want it? Freedom! What do we want it? Thari dunzom tho yana ki mangso thonye wa kushap yang ji li la ne phemiche long chukchu ring yana marpe shu la ngogyo ki phemiche semshu mutu ne yo pather nge tungsem nyam ke chunche thari le gyu na nyamshu cheba yin la long chukchu re chi khong phena gi phemiche sumchu ke la che gyo be gyunchen ni koskyam gyu chimbu chogi kuchar dowe ngenchu la sungyop che phe kya che mima ne le gyu de pe yin be thadalar yang gena shung ki ku yang si zeje nang gyu che theju cheba ma se tale lame yang si lamlu cheba chame tongyu be zun che shin yu tenda songza gena shung ki thupje la go ku ne de gyu me la phe gilan me be uthi koskyam gyu ku tin chupshi ba chimbu chogi ku yang si zeje nang gyu the gena shung la thopta chawa ne me che tamshe na song. We continue to advocate for those who are imprisoned. Teshi tunzom to geji phedu legu kha gi genji kusha Matthew Makachi la ne gena marshu shungki thada yang phena phemichor tuzup narche tongmyu yinbe gena shungki phedo jimbe thakbe suju nam chamjo gi samshi chegyola geji shungma ne kyang phebe tembe thapje la gyabgyor nang gyobe khongi tamshe na songsong Tiya duzom to Taiwan ta Hong Kong yugur che ki kutsap ne kyang phemiche sumju thide la tungsem nyamke gi tamshe na song Thari ke se nga gyu ki legu di shin shopa chazo gube to uzu gi tamshe gi lerim dubje phemiche dupon circle shebe minzo mangbu yuse sato pharungo gyo na shi khumje na song legu koti nang ke se nga gyu ki sane phiri chidin chokpa tang sane shinul henzo ni redu